puthot arjupon thu sina nan tumhan ke than ponji ning ha bangala lo 13 round na bangke boga jana longke BJP tum 57,896 vote dong lo pen Congress atum 6,391 la pen AS DC atum 1102 la pen GSP atum 2,117 pen parta APH LC atum bangke 30,745 vote long ponosita BJPC leading mate hai pono data so taxi gifeli bang person data lo ada 30,000 long polo BJP tum la pen adun chu bangke APHLC tum sidun lo bangke 25,000 abata person sidun lo pen parta nono matla katoka we around pen lakhadam lo pulutang te nono mat BJP pen candidate Omar Singh Tisosi 84,000 pen haipon bomlo no pen to tell that way 2,01,818 vote long lo no pen adun chu Jayakathar si rang sidun bomlo lo bangke 1,17,791 vote pen long lo nasila puson dak thak sineng dum hanili nang pop det pon bom pon ang nang parju pon bom pon paklang nang litum delicate hanala marju pon bom no dan anang litum panang paklang pon bom po sinono mat report kinong kilam si ito le